Yegusu wo aprobo mu ehwe kwan a be fast for Kwahu Easter no ye bedi amana fe na won so a wo ba no wani beje sabre ye be pie mu wo obome Astroturf ba bia ya hiesie fe a Nyankopon ya adom a Kwahu Easter yi multimedia eye Adom TV Asempa FM na Adom FM ye be bo match kese pa na se intercommunity gala e wo Kwahu na ne nyina ekoso wo Kwahu obome ene ye be pie ha ne ye hwe ahoboabo a sabre die park no mguso eye e de aboa no epi ha sabe ni mpanifo edi nkomo ne ya hwe kwan de o maduru ne se so ye betimi di abobo no anase ye ntimi famo agro bebre ne bekoso e wo park yi so enti sabe de di machi ne ne mpanifo a wo ha emetwetwe nkomo yaba abenya Kwahu ambassador ono na hwe park yi so se de ye beye betima bobo no ye beye bibia no enti ne ye ne betwetwe nkomo ne ya hwe se America kraka ye betimi ahoboabo na betimi akonanim am ye timi ayisu park na Kwahu memo akwaba Mejo so menwa afom tisen Nyankopon adom sabre ye nhwe America kraka ye betimi ayisu park na yeah nyiri kan ma menchia wati for na menchia obibia owoko omamase na nchia kese nkoma Kwahu hene that's bre akwama a Japan otosumi na ya nkasa ye nso ye MP achia nchia kese no nkoma no na bu OPK ba bia obia no na menchia I'm say Astroturf no Kwahu bia bompa say betimi wi Astroturf before Easter na because of that you know engineers ye ama Astroturf ye di mu no ya boy homoden day and night with the likes of Ali Mo ni PK ni Julius Munina aboy homoden a ye betimi aye bia to meet the Easter because there are a lot of activities nkofo person use so Astroturf ne for sisi ano metimi aka cho say about 92% completed 92% completed because you say no yetimi lay carpet no ya lay carpet ni nyina awie aka infield na ye fill no infield and the first thing that we have to fill is the sea sand and as they fill ya di kind the sea sand no afele as you can see the sea sand na afele you see a brush so with the sea sand no na fe ateki level if you are na fe the SDI no so ayeden abeguso SDI na the final aspect of it SDI no na mo fe no ade tuntun I said tire ya hye tuntun kakra no yes na ye dey ba beguso this year nti ye hwe we are just waiting for the weather no e favorable e bia ba ochena and then su anto a ochena ye betimi ade SDI no aguso na afa bibia aye kama aside that no say enuna ye electrical engineer done and so e buy ma ya fix all the four lights na ye ewo ha nyina ye be use no four lights nya ya fix say ye twen say ECG ebe mayen power na fe ye twa ejatum but enuna no ye nya power kakra e di twa jatum e test here say bibia ye adwuma e position light ni nyina say de pese obebobo na kanea na to ani ni bibia sa anti no and engineers no etna by 10 o'clock PM asan eti enwa nwume ye fi asin ahwe ama bibia akoso eti light is ready the turf itself is almost ready because of aka SDI ne pe the post I be use ni nyina egudam a si ameka sa net e de be search ni nyina egudam a ameka say enti aka SDI na e de begusu no pe na the pitch is ready enti obetimi assure Ghana for ne ahwefo say this year Kwahu Easter games no and as multimedia Easter games no ye be born wa Nyankopon adom by Monday or latest by Tuesday this pitch needs to be ready latest by Tuesday this pitch needs to be ready yes oh they make a check for mobile Easter nyina ne say as a annual festival ye di no debia no afin so adru so na me being the Kwahu ambassador me ton safre Kwahu ma nyina ne ahoho mo nso nya Kwahu nyina so mo bra ne ambra me di Easter no isan say the whole Ghana company di Easter e wiase nyina company di Easter because if I should tell you the course amanya from Abucho mo nso nyina eba abedi Easter na ebe yonwa etu ti Ghana han kwan da na say nimanim ye so ni ska kra akobọ besia na fa bedi udi Easter ni wi a na be okotu ya okato ne nim say ye Charles Twitter dan ka Kwahu ye nya bi but with the help of OPK yankasa ye MP
Honorable Davis Opoku Ansa odiniti dodo ma na akope Astroturf abrayin, which in the history of Kwahu ebinsi da yenya Astroturf da fiti so borbo bo asase yenya Astroturf da opi kadaroma ena otimi akope Astroturf abrayin eti da Honorable opi kase ye da na se ye bon pa mano se ebi e wachire bia so nye den ensan bra meka on at least enya be 4 na 7 kran kan na Astroturf no endorse eti Kwahu mo bra me hwe Astroturf no o de o master no kra de bra be hwe Astroturf ya so kan esi so a anadwo ye bobo because Honorable PK 11 versus Kwahu Ambassador 11 ebesi wo park so ebo na nwume so kan ye me hye no pa because ono ma nya information mi say on hye da anya ade onim go hye eti Honorable PK 11 versus Kwahu Ambassador 11 but OPK obo number say no say so a striker mi hu ba bia obobo da ono so a striker boot ko odibi enso so a striker into this year Easter OPK obo ni bo ha ono say so a striker wow ye disika pori ato so ameni mi onu me hye na magiska na akode party it will be ambra na me hwe game ni bi ebe fepa